Vhutshilo hano maḓuvha vhu vho ḓura. Ulu ndi luambo lwa vhanzhi ha vhadzulapo vha ḽino shango. Afha ndi mishashani ya Slovo ḓoroboni ya Johannesburg. Vhanzhi hafho tou fana na uyu mudzulapo vha vhilela nga ṱhahelelo ya mishumo. Mudzulapo avha vha wana tshelede nga u rengisa miroho. Latsha zwavhuḓi khavho vha a kona u bva na 70 randa ine ya vha thusa u londota vhana vhavho vhararu. Mutengo wa parafeni wo no gonya nga 4 randa u bva tshono ṅwaha wa thoma. Zwa zwino mutengo uyo ndi 15 randa na sente 2 lithara nthihi fhano vunḓuni ḽa Gauteng. Fhedziha kha vhupo uvhu vhadzulapo vha ri vhone vha wana parafeni nga 19 randa lithara. See, we are going to winter. I don't even know when it's winter time how much the paraffin is going, because now it's not winter exactly. I don't know from May, June, July, August how much the paraffin is going to be increasing, because as the way we are suffering now, sometimes I don't even have what they call money to buy paraffin. Vhulwadze ha COVID-19 ho kwama vhanzhi nga nḓila isi yavhuḓi, he vhanzhi vha xelelwa nga mishumo na dziṅwe nḓila dza u kuvhanganya masheleni. Muiti wa ṱhoḓisiso Vho Nkosinathi Majozi vha ri zwifhinga ezwi ndi zwo vhibvaho vhukuma kha vhanzhi nga hono dzulela u gonya ha mutengo wa petrolo, zwine zwa kwama u gonyiswa ha mutengo wa thekhisi na zwiṅwe. The brunt of those fuel increases is felt by mostly the majority of our poor and marginalized citizens, of which are Black and African people. Mutengo wa petrolo u khou ḓo gonya nga masenthara vhukati ha fumbili malo na furaru rathi lithara zwi bva kha uri ndi ya murafho ufhio. Musi mutengo wa diesel u tshi ḓo gonya nga randa nthihi na masentha a fuṱhanu mbili na randa nthihi na masentha a furathi malo, vha muhasho wa minerala na fulufulu vha ri u gonya ha mitengo ya zwivhaswa ndi nga nwambo wa nḓisedzo i re fhasi u bva kha vhabveledzi vha oil. Mutengo wa oil wo gonya nga ḽavhuvhili nga nwambo wa dziṅwe nyiledzo dza thengiselano vhukati ha shango ḽa Russia na maṅwe mashango mahulwane a ḽifhasi.